umushikiragaji Kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene meze yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge nibutsa abantu ko kuva 2018 kugera ubu nta myaka ngira ngo 7 ndetse n'igihe nava guhera icyo guhera banavuga ngo nahembaza guhera cyo cyabitero by'umunyana byeshereze yego ukazuka ukagira ejo 2021 ntabwo ari igihe kinini bavuga ngo ibintu umuntu avuze yongeye kugarura none nyuma y'imyaka ingahe byo bibaye nize byo gukerensa gutyo hagiye habaneho n'inama zagize inzego z'ubutasi ku ruhande ku mpande zombi yego ariko mu bigaragara nuko byanga bikunda mu byabaye byose ashobora kuba harajemo kutumvikana ku buryo icyakikango cyo kubanga intambara nigira Uvira direct ahazaba hakurikira n'akse ya Bujumbura nkuko Perezida Nevari yabitangaje mu muhuro wa n'abadiplomate biragaragaza ko byanga bikunda cya kintu twavuga kitwa Uvira cyakomeje gishobora kuba giyo kino kubera mu Rwanda cyangwa kikaba gisatirwa gufatwa umunsi bazoduteye no Rwanda ruduteye abarundi dushobora kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo ukurikije discours akoresheje mu ngo ngo nimudutera muturutse i Bujumbura nimuturutse muri Kongo yego muturutse muri Kongo muri kuri side ya Bujumbura natwe mu Kirundo se tuzatera Kigali tuturutse mu Kirundo bivuze ko byanga bikunda buriya ushaka gusanga mu Kirundo akakanya hari n'icyo nafita nka bazariyeri mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha murakoze cyane ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Eva Life icyizere cy'ubuzima twajye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi ngo afite amakuru yizewe avuga ko u Rwanda rushaka kumutera ruturutse muri Kongo kandi runyuze mu mutwe wa Red Tabara yavuze rero ko mu kiganiro yagiranye na BBC ko niba u Rwanda ari umutera runyuze Bujumbura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine nawe avuga ko Kigali atari kure ko azanyura mu Kirundo ingabo zigatera Kigali aya ni amakuru amaze iminsi agarukwaho ariko akaba avuzwe nyuma y'uko u Rwanda binyuze muri Minisitiri wa Nyiramahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Perezida Paul Kagame ubwo ari muri Beka Arena aganira n'abaturage bagaragaje ko hari icyizere cy'uko umubano w'ibihugu byombi ushobora kuba urimo urazanzahurwa ibi rero ni ibintu byatumye abantu bamwe batangira kwibaza bati ese ko byavuzwe ko intasi z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuye zikaganira ku buryo ibibazo byakemuka noneho hari kuba iki kiri gutuma Perezida w'u Burundi tumumva mu biganiro bitandukanye no mu mbwirwaruhame avuga ko afite amakuru yizewe yuko igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba kiri mu mugambi wo gutera igihugu cye nibyo tugiye kuganiraho ngende Jean Dodier Kanijabo ndi kumwe na Jules Nkusi ku murongo wa telefone Jules uraho neza Jules na amahoro wumva se muri introduction ukuntu nanimo mbivuga ibyo byavuzwe na Perezida w'u Burundi wowe byagutunguye cyangwa warubyiteze navango byantunguye ku ruhande rumwe nkurikije byari byatangajwe n'abadiplomate bo ku ruhande rw'u Rwanda by'umwihariko no mu ijambo rya Perezida yabigarutse avuga ko nibura hari icyizere cyo kubana wa bimwe mu bihugu by'akarere waba ugiye gusubira mu buryo bwavugaga Burundi yego bishingiye kandi ko
ko hari amakuru yagiye hanze avuga ko abayobozi b'inzego z'ubutasi hagati y'u Rwanda n'u Burundi bari bigeze guhura bahurira muri ya ntara ya Kirundo. Yego, banahurira i Kigali. Twari twiteze ko rero byanga bikunda ikintu nakita nk'umwuka mubi ugiye guhosha, ariko urebye discours ukareba uretse na perezida ntabwo wenda ibyo perezida yavuze wenda we byabaye ntuza ko akora umudiplomate mukuru mu gihugu, ariko hari n'umupasiteri nawe yitwa Mbayahaga. Yego. Nawe urebye ibyo perezida yavuze ntaho bitandukaniye n'ibyo umupasiteri yavuze, kandi n'umupasiteri nakita karabasha cyane mu Burundi. Uragerageza wongera ijwi. Wari uvuze uti byagutunguye. Byantunguye nkurikije amakuru yatangwaga ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Wabonaga ko nibura icyizere cy'uko imibanire myiza igiye kongera gusukurwa abantu bari bagifite. Ariko ukurikije ibyatangajwe ahubwo navuga ngo byabaye nk'ibisubizo ibintu rudubi. Ihangane gato wenda hataza kugira umuntu tumva neza ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze. Reka twifashishe extrait ntoya cyangwa agace gato k'ibyo yatangaje kuri BBC. Turagaruka mu kanya. Nta kibazo. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo yobazwa igituma ibisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri Burundi ega ntihagiye Burundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia. Mugabo twari twamadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiye. U Rwanda rwabagiriza neza rutari imunwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda. Ni bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi. Nivyo bariko baragira ndahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda, barabizi. Umushikiragaje kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene beze yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirisheje inama bahutu. Mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mugaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abone Burundi nabi. Bavuze rero ko Burundi barafasha FDLR kugira ngo bambike ibara Burundi. Nico gituma je namugabishije umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye abarundi dushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa. Twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi. Niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Ya ngibyo ibyatangajwe na perezida w'u Burundi bati nibatera Bujumbura banyuze muri Kongo natwe Kigali sikure tuzanyura mu Kirundo. Banamubaje kubijyanye no gukorana na FDLR muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kw'ingabo ze, banamubaza kubijyanye no kuba ingabo za Kongo ziri gutsindwa cyangwa se n'ingabo z'u Burundi ziri gutsindwa zikava mu bice bimwe na bimwe. Jire wowe ibyo yavuze urabiha urugero rungana iki rw'ukuri kwabyo? Ibyo yavuze ntabwo ari ibintu byo guca amazi, reka ariko mbivuga muri ubwo buryo. Ntabwo ushobora gukora icyo nakwita kuvuga ngo amakuru yatanze cyangwa se byavuze bica amazi nk'uko Ezekiel yakunze kubivuga avuga ati sinshobora gufata ibintu gutyo gusa nzabifata seriye kugeza igihe nzabona ko ibyo bintu bitari seriye. Kuba rero yatangaje biriya nta kirimo kirenze, kuko n'ubundi iyo urebye wingi ayoboye politiko wingi ayoboye cyangwa se ndavuga ngo system iriho, ni abantu ubona bagiye bakunda kugorana cyane na system iriho mu Rwanda. Yego. Noneho hakazamo influence yo kuvuga ngo bakikiye Tanzania bakumva ibintu kimwe na Tanzania cyane. Aho turavuga perezida wa Neva w'u Burundi, ariko nanone ntabwo tugomba kwirangiza umuntu witwa akaboko k'umuntu witwa Kikwete nawe wigaragarije ko yikundira FDLR muri kamere ye. Yego. Kuba rero yavuga biriya ntabwo ushobora kubikenesha ngo uvuge ngo ntabwo ari byo ku ruhande rumwe, ariko nanone kugira ngo ubyemeze nanone
totari 100% biragoye. Ikibazo kiba kirimo hano nuko wenda sinzi niba bitari amakuru y'ubutasi n'ibanga ariko nta bimenyetso bigaragara yatanze. Ikintu cy'ibimenyetso nabango niba avuga ko u Rwanda rufite gahunda yo gutera Burundi ruturutse Bujumbura. Ruturutse muri Kongo. Yego yakoze Bujumbura. Nyine gutera Bujumbura. Yego itureba kwegere Bujumbura, regiyo ya Kongo yegere Bujumbura ni Uvira. Ku buryo bimwe twibazaga abantu bavuga ati ariko Uvira yacipese Uvira ntiyafashwe, bigaragaza ko byanga bikunda nubwo Uvira ishobora kuba itarabaho ariko Uvira birashoboka ko yaba iri kubera n'imirwano cyangwa se bakababona ko basumbirijwe ku buryo bavuga bati byanga bikunda imirwano izahita ivana y'umukiri wacu. Cyane ko nibutsa abantu ko icyo nakita nka igisirikare cy'u Burundi FNDB Force Nationale de Défense yego ukurikije ukuntu cya deployinze muri Uvira muri iyi minsi nubwo hagiye hacicikwa ntibivugwe nikumva n'ibitangazamakuru byinshi ukumva ntibiri gushaka kubivugaho bamwe batenda habaye icyo nakita nka concession ku service militaire kuva ngo rwose niba mwarirukanye menace ku mipaka yanyu cyangwa se wenda bigaragara ko imipaka yanyu muhanaho na Kongo idashobora kugira ikibazo rwose mubwira abantu rwose bareke gukomeza gutotera n'umupaka w'u Burundi. Amakuru yagiye ajya hanze ariko noneho abantu batindi konsasisi ni ibintu bumvikanye kandi ko kurumva ko hagiye habaho n'inama zagiye zihuza inzego z'ubutasi ku mpande zombi. Yego. Ariko mu bigaragara nuko byanga bikunda mu byabaye byose ashobora kuba harajemo kutumvikana. Ku buryo icya kikango cyo kubanga intambara nigira Uvira direct ahazaba hakurikira n'axe ya Bujumbura nkuko Perezida Nevari yabitangaje mu muhuro wa n'abadiplomate biragaragaza ko byanga bikunda cya kintu twavuga kitwa Uvira cyakomeje gishobora kuba kino kubera n'imirwano cyangwa kikaba gisatirwa gufatwa. Ibi bintu ari kuvuga bihuriye he n'intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko niba avuga ngo u Rwanda rushaka kumutera runyuze ngo muri Kongo kandi u Rwanda ruhakana kenshi ko rudashyigikiye M23 rutari no ku butaka bwa Kongo gusa rukavuga ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi ibyo bintu bihuriye. Ndabigusubiza nifashishije igisubizo haye umunyamakuru wa BBC. Yego. Umunyamakuru wa BBC yaramubajije yamubazaga ku magambo yatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere. Amubaza ati se nibyo koko mwashishikarije abandi abanyekongo guhiga abanyamurenge cyane mu by'umwihariko mu bwoko bw'Abatutsi. Yego. Yaramusubije ngo no ntabwo ari ibyo ngiyo bashaka ngo kugutera ngo bira n'uburyo bwo kugusiga icyasha ngiyo bashaka kugutera ngo barabanza mu isura yawe bakayihindanya bakayanduza ngo ku buryo niba gutera abantu bazumva ari nk'ibisanzwe. Yavuga ati kabare buriya turaziranye ngiye waranzi ati natangajwe n'uburyo ibintu nk'ibyo. Yego icyo ni icyambere bamubajije ku byo gukora na FDL nabyo yarabihakanye ariko nanone mu kubihakana ubona ko ibyo yagiye agaragaza muri procedure zose zagiye zikoreshwa kugira ngo FDL ive muri Kongo igeze mu Rwanda nubwo yagiye avuga ko hari abagizi ngo bagiye bahabwa u Rwanda ariko yabisubije ubona ko nyine hari ukuntu umuntu asubiza ikintu ukabona ko aragisubiza ariko ari no kugikwepa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo yigeze avuga ko bajyana ku rugamba kandi abantu bamwe mu bafashwe mu gihe cy'imirwano ya Goma twarwana bikora kimwe n'abarundi n'abazarendo n'abandi muri polisi. Kuba rero yavuga ibintu nka biriya nibutsa abantu ko kuva 2018 kugera ubu nta myaka ngira ngo 7 ndetse n'igihe nava guhera icyo gihe guhera ngo ndavuga ngo nahembaza guhera cya gitero byo mu Nyarwanda bya Sherezi. Yego. Ukaza ukagira ejo bundi 2021 ntabwo ari igihe kinini wavuga ngo ibintu umuntu avuze yongeye kugarura nanone nyuma y'imyaka ingahe byo bibaye ni ibintu byo gukerensa gutyo. Kuko biragaragara ko conflict iri muri Kongo yabaye nk'idiviza amakarere kabiri. Ni kuvuga ngo yabaye cyangwa yarabikoze mu buryo yarabyerekanye reka ko. Yego. Ni ukuvuga ngo niba utari ku ruhande rwa guverinoma uri ku ruhande rw'abarwana n'ubwo utagaragaza ahantu herereye. Noneho ikindi kibazo cyajeho nuko M23 avuga
nubwo avuga ngo igisirikare cy'u Rwanda ntigikomeye njye ntabwo ariko mbyumvikanaho nawe kuko niba kidakomeye ugakomeye mu 23 kubera ko niyo ufata coalition gouvernementale irimo SADC irimo Tanzania ikabamo Malawi ikabamo Burundi ikabamo Wazalendo ikabamo na FDLR ubwo na South Africa yishyiremo na South Africa abo bantu bagahangana n'ingabo bavuga ko zitagize no ku bihumbi bine izo ngabo amaze ingabo bayivuga ko ari iz'igihugu zya ku bihumbi bine ndetse n'inyeshyamba ubwo ndavuga ibijyanye n'ibyo bagaragaza n'ibigaragaza n'ibyo ari amaraporo ya Loni yandavuga muri abo bagera ku bihumbi bine harimo abapfuye harimo abakomeretse harimo abavurwa nyine uko nyine situwasiyo y'intambara igenda imera abo bantu bakakwirukankana kuva ngungu ukaza ukagera na hajya hose bari bakambitse kuza ukagera Goma ubu bakagukomezanya na Bukavu bagafatana warikare aka kanya twabonye bafata agace ka Mubi muri weekend ishize kari kuzisangana yego ubute uvuga ko abo bantu badakomeye niba ubwo icyo gisirikare cy'iki gihugu kidakomeye hakomeye ubwizo nyeshyamba kuvuga rero kuvuga kuriya ntabwo ari ibintu umuntu ashobora gukerensa kuko arabona neza ko niba abarundi kuba baraje muri Kongo bakaza kurwana ku ruhande rwa guverinoma byatumye M23 ibafata nk'abandi banzi bose hanganye nabo ku buryo bwose bushoboka niba no kubambira Bujumbura bishoboka cyangwa se no guteza ubutega hariya bishoboka kugira ngo menace ihagarare cyangwa se ifatira y'iroti Burundi ihagarare birashoboka na gishobora kubikora nibwo bwo rero rwose bafite nta n'ikindi yego ibyavuzwe na perezida w'u Burundi bisobanuye iki ku ntambara irimo irabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo navuga ngo bisobanuye biratanga neza igisobanuro cy'intambara ko turi kuyibona cyangwa se kirenze uko twe twayibona reka twayumva kuko ni kenshi twagiye twumva abadiplomate b'u Rwanda bavuga ariko nyamara hari umugambi wo kudutera oya ntabwo ari bo n'abashaka gutera bagiye babivuga bamwe ukurikije disikuru yakoresheje mu ngo ngo nimudutera muturutse i Bujumbura nimuturutse muri Kongo yego muturutse muri Kongo muri kuri sayidi ya Bujumbura natwe mu Kirundo se tuzatera i Kigali duturutse mu Kirundo bivuze ko byanga bikunda buriya ushaka gusanga mu Kirundo aka kanya hari n'icyo nafita nka bazariyeri niko mbivuga ku buryo koko ushobora gusanga nk'uko baratumye distance yo kuvuga ngo umuntu ashobora gushinga imbundi ngo makarasi musanze birashoboka navuga ngo rero ni umuburo ko nubwo turimo kubona ibiganiro nakita ko ari byo kurangiza intambara ariko nabyo ubona bidahari kuko haraza ibiganiro byo kurangiza intambara ejo kumva ngo amadoroni yongeye yarashenyesha ndazongeye zafasha agace nyine ni ikintu kitarasobanuka ariko ndabibuza cyane n'amakuru yigeze gutangazwa n'umwe mu abayobozi bungirije mu rwego rw'ubutasi bwa Uganda ISO Katabazi yego yaravuze ngo intambara ibera muri Kongo ishobora kuzasiga hahira imyeretse ebyiri cyangwa se imwe muri zo ukurikije rero ibivugwa ukareba ibiri kuri tere icyo kintu turakibona ko kigaragara pe hanyuma ibi byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi biragira ngaruka ki kuri uwo mubano ambasaderi w'u Rwanda nako minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaraherutse gutangaza biragira ngaruka ki kuri ibyo biganiro by'abatasi bari barimo bavuga bagirira Kirundo na Kigali navuga ngo ni ikintu kibi kuko buriya kino kita nka umukuru w'igihugu n'umuntu ukomeye yego ni umukuru w'igihugu ariko ni n'umugabo w'ingabo w'ikirenga ibyo n'abantu bajya bitekereza ni nawe mu diplomate mukuru yego ni nawe ufite uburenganzira bwo gutangiza intambara mu gihugu none ikiyongeyeho kurushaho ni generali icyo nacyo ntabwo wenda abantu bagomba kukirengagiza kuba rero avuze biriya noneho akanabwira ko bati umuntu n'uyu wavuze ibi n'ibi daranze turaziranye kandi koko nibyo kuko ntuza iriya koalisiyo yabo cyangwa se icyo nakwita nka pariti politiki yabo bakiri na Robert babaga muri biriya bice bya Sud Kivu niho bari deployed burya niho wagiraga ibirindiro nimwo
kandi icyo gihe ngira ngo 9/6/7 no kugeza 9/8 Kabarebe yari chef d'etat w'ingabo za Kongo. Yego. Nta kuntu rero yaba nyine by'abatare aranzi arabazi nyine n'icyo bikomeye. So kuba rero byatangazwa n'umuntu nkuriya navango ni byangira gusubiza rudumu mubano ariko n'ubundi navango hari ukuntu buriya ifite umenya ko ari ifera kuyoze mu mazi navango nyine hari igihe umuntu kwishira bimunanira akagaragaza nyine swat ko yumva nuko yumva ibintu nkuko perezida Tshisekedi yabitangaje ariko nawe navango hari igihe buriya iyo uvuze ibintu nka biriya hari igihe ushobora gutungurwa hari igihe ushobora kuvuga kuzatera ugaterwa mbere y'uko utera cyangwa se wanatera ugasanga ibyo wari witeze siko bigenze ubundi rero nta makosa nta musirikare ugitangaza ibintu nka biriya mu buryo buri public nka kuriya ngo ahita avuga gutyo ziriya mvugo ubundi ntabwo tuzimenyereye ku bantu b'abasirikare ariko buriya hari impamvu iba yatumye umuntu yavuga ko impamvu iba yatumye bivuga kuriya ari iyihe kandi izo mvugo tutazimenyereye ku basirikare navango navango mu buryo bumwe cyangwa ubundi izo kwigeza avango niba hari umuntu ushaka kumenya byinshi ku bijyanye n'intambara azabimbaza navuga ngo rero niba hano nta muntu buriya warwanya intambara ngo ayitsinde yongere ayitsinde ushobora kuvuga ibintu nka biriya kuko buriya wenda ntabwo ari uguca abantu intege ariko buriya urebye ukuntu CNDD-FDD yaje ku butegetsi mu Burundi ntabwo CNDD-FDD yigeze irwana n'ubutegetsi bw'u Burundi mu buryo buri bwere conventionnel ubuhirikiri ku guverinoma yego ntabwo yigeze ihangana n'ingabo za Buyange uvuga ngo tuzamura umusozi n'uyu turawuyambuye barawutwambuye gutyo ngo umwaka ushira ibiri tubakuranwa nabango uburemere bw'ira ntambara avuga ashobora kuba atabwumva neza ko habayemo akantu gasa na trick ko bari bashikiye na Tanzania akabafashe kabahuza na guverinoma bakajya mu mishyikirano bakumvikana bakabona ubutegetsi ariko kuvuga ngo uwo muntu w'umuyobozi ushobora gutangiza ikintu cyitwa invasion naho 2025 bikagaragaza kuciriza mu buryo buri diplomatique navuga ngo rero okay birashoboka ko wenda ari amakuru yahawe cyangwa se wenda nawe ariko yiyumva ariko navuga ngo ko yiyumva ntabwo ari kuri uyu mukuru w'igihugu yitwara atangaza amagambo nkari cyane bijyanye na modo turi kureba iri mu karere y'aho abantu bose bari muri position de force hanyuma ariko mbere yari yaravuze ko ngo yavuganye n'inshuti z'u Rwanda ngo niba ngo zikamubwira ko intambara itakibaye nari nimo nshaka neza terime yakoresheje ariko biri muri iyo sense yigeze kubivuga nyuma ya cyagiye ariko rangiza yavango muhore mwiteguye ko mu minsi y'igisuma ngo aravango iminsi y'igisuma irahaza ko wumva se ni kwa gusubiza hari umuntu avuga ikintu ariko ukumva hari n'ikindi kintu ahishe none se niba uvuga ko waganiye n'abantu ku buryo bwo gukemura ikibazo cyangwa se ugahagarika intambara ryo wanga iminsi y'igisuma irabaze ushatse kuvuga iki niba ngo muhore mwiteguye ko ntihabyaye niba muhore mwiteguye ko mutazi umunsi n'isaha twavuganye ibi ariko ubwo nanone ku ruhande rumwe abanyarwanda si abantu bo kwizera icyo kintu yarashatse kuvuga nibyo nawe muvuganire ko yisobanuye cyangwa se yasubije muri cyo kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa BBC birerekana neza uko yumva ibintu direct ku buryo navuga ngo nyine nta kindi kintu wavuga wakongera ariko niko yabyumvaga nubwo byanga bikona ari ibiganiro by'amahoro yabikoze n'ibindi byose twakwitega iki rero nyuma y'ijambo yavuze nabanga inzego z'u Rwanda kubijyanye na kose zirasubiza ariko ntabwo niba u Rwanda already rwavuze nabonye reka ndebe umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko amagambo ndayishimiye akomeje kuvuga atangaje cyane ko impande zombi zari zikomeje ibiganiro birebana n'uko umutekano ku mipaka warindwa yagize ati ibyo bivugwa biratangaje kuko mu by'ukuri inzego z'igisirikare n'umutekano zo mu Rwanda no mu Burundi zari zirimo guhura kugira ngo ziganire ku buryo twarinda imipaka dusangiye bijyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo nicyo yavuze
niko bimeze kuko ari amagambo ubundi ari amagambo ni amagambo wakita gashoza ntambara nijye namunga biratangaje kubona umudipolomate uhagarariye abandi mu gihugu atinyuka akavuga ibintu nka biriya agakora ibintu nka biriya kuba rero u Rwanda rwasubiza ariko nanone ubwo ni uretse n'ibyo ngibyo ubwo ntabwo rugomba ubwo ingamba z'ubwirinzi twabonye bavuna ahandi zigomba kwajya cyangwa se zikaba zaranamaze kugerayo kuko ubwo ni ibigaragaza ko ubwo niba ari ukwitegura abantu bagomba kwitegura ariko umuntu ubwo naba ku ruhande rw'u Rwanda rukitegura mu buryo nakeza ko buri bwagutse ku buryo bushobora kwitegura kurwana ku mafaranga menshi biramutse bibaye ngombwa. Ubwo uvuze iki? niba turi ntabwo Kongo byo twavuga ko yashaka gukora yabiretse ushaka kuba igiye kubyimurira hari igiye gukora ubundi bashobora kuba barabonye ko umuvuno wa Gisenyi wanze yego nibutse ko ntara Kirundo yambibi n'akarere ka Bugesera yego mu Kirundo kandi Bugesera ari ikibuga cy'indege burya rero iyo uri umuntu ureba ahantu hari strategique cyangwa se hari igikorwa kiri potentialite ku gihugu uko tuvuga ko Gisenyi ari Buraseri hari iki na hariya bashobora kuba baratekereje icyo kintu. Ikindi hari ikigo cya gisirikare cya Gakora aho ni muri Nuza ni muri centre militaire nta wamenya rero bashobora kuba barabonye umuvuno wa Gisenyi wanze igihe Goma yavagamo bakavuga bati katwimurire Ntuza hano turebe ko byashoboka. Navango rero ku Rwanda no kwitegura nk'uko wenda bwa rusanzwe rubikora ariko no kwitegura ku buryo bwisumbuye kuko biragaragara ko icyo nakwita nk'umwanzi cyangwa se abashaka kuhungabanya ntabwo bigeze babireka kabone n'ubwo wenda amaboko yagiye acika ku buryo bumwe cyangwa ubundi wenda hari imbaraga bagiye batakaza muri iyi minsi. Yego. Hanyuma rero twitega iki ku bijyanye n'u Burundi na Kongo bishobora kuba wenda bakiri mu ntambara bakaba bashaka no kongera kwiyangaja mu yindi? Ntabwo ari bonyine niba hari igihugu kitavuga cyitwa Tanzania ariko burya nubona ikintu Burundi burimo muri espace geopolitique ukabona ikintu Burundi byangajemo service zikacyangajamo burya simbura y'ibiri aho hasi kuko umuntu iki kibazo nakubwiye nibutse abantu ko ni leta na colonel mu ngabo za Tanzania. Yego. Ni ukuvuga ngo ibiba byose rero bijyana na operation za gisirikare nk'umuntu wakunze kugaragaza ko nyine ashyigikiye FDLR kandi ntabwo buri ushobora kuvuga ko ushobora gutera u Rwanda udakoresha abanyarwanda ngo uzabishobora. Ubundi nicyo kintu buriya kijya gitsinda abantu niko se rimwe ryabaye ku banyarwanda bagatsindwa n'uko batatanye bagatumwe akakanya kandi buriya n'ababirigi bashaka n'abandi bantu ngo umuntu ashobora kurobinga abo bantu akabakorera diplomasi yaba muri SADC ndetse no mu nka communauté régionale ihuje kiriya gice cya Afurika y'Amajyepfo akorera South Africa twabonye azamutse uwo muntu burya umuntu ushinzwe kugeza n'ubundi n'ikikwete ni nawe ukora muri ibyo bintu bo rero koalisiyo yabo urumva biragaragara ko hari ukuntu naba ko bataye baba muri Kongo nubwo bataravayo ntabwo bavuyeho burya ibyo bintu abantu babyibuke twabonye ejo bundi Kongo yongera prime ku basirikare bayo umushari ku hafi inshuro zingahe 3. Yego. Navango barakomeza barwane nk'uko bisanzwe ariko nanone ubwo basweretse ko hari n'undi mugambi bafite. Bisobanuye ko dushobora kubona n'ibibera mu biganiro cyangwa se icyo nakita nka peace procedure zari zatangijwe navuga ko ahubwo bajya ari nko kwikinira kuko n'aka kanya mu kanya nabonye ko bari uriya muvugizi wa leta ya Kongo Porte Parole Tina Salama ni umuvugizi wa Tshisekedi w'ibiro bya perezida. Yego yamaze kugera i Bujumbura ntawe uzindajyanye iyi nkuru cyangwa se agiye kuvuga iki ku buryo ibyo rero ngani ntabwo amagambo ari amagambo yo guca amazi buryo busanzwe bo b'imikoranire barayigumana ariko nanone navango ngo niba bashinze Ventura kwifushwa n'u Rwanda ubwo byabisobanuye ko bagiye kuyotsa igitutu ubwo nayo sinzi ngo yiteguye gute ariko nyine niya ntambara igikomeje ibyo twizera ko bihagarika biracyagoranye kurushaho igihe impande zombi hari uruhande rucyumva ko rugifite imbaraga kandi bigaragara ko arizo rwatakaje
ahubwo wenda iyo mbaza ngo M23 irakora iki nacyo ubwo gisubiza nabo bose bavuga ko baza kurwana ubundi bavuga ko ngo bagomba kwitsinda ngo bakayisubiza aho yaturutse navuga ngo rero navuga ngo nayo ntabwo yicaye ubusa ariko mbivuga ariko nanone mbere gisaba nayo gufunga icyo nafite nka kurwana mu buryo nafite nka double involvement cyangwa sense comment mu buryo Rwanda imbere mu buryo Rwanda ya advancing imbere igafunga n'ibirindiro bikabikomeza ku buryo nta muntu ushobora kuyimeneramo. Mu kanya ukomoje kuri Bwana Kikwete Kikwete ni iyihe mari abona muri FDLR nyine ayibonamo inyungu ki ku buryo wa mugani nk'uko wari ubivuze yashobora kuyibera umuvugizi akaba simbizi abibonamo iyihe nyungu? Ubundi bigusaba kubanza kumva neza Kikwete wari Kikwete afite ababyeyi, afite umubyeyi wo mu Tanzania niyo ari mama akagira papa we akagira na mama yo mu Burundi. Umudamu we nafite amaraso naye aravanze n'umurundi kazi n'umutanzania kazi. Ariko noneho mu buryo buri ideologique Kikwete ni umwe mu bantu bahedinze iki kintu nakita bita ngo ni bantu. Niwo bundi ari mu bantu bahedinze iki kintu bundi muri aka karere. Ku buryo n'umwe mu bantu bagiye bagaragaza ko na CNDD ishingwa muri 1995 ngira ngo ni umwe mu bantu bagize uruhare mu gushinga kwa n'ubwo Benjamin Mkapa yari perezida wa Tanzania. Ni umwe mu bantu rero batigeze bishimira namba ko mu Rwanda hahinduka ubutegetsi ku buryo iyo havutse ikintu nakita ko ari menace ku butegetsi bw'u Rwanda aba mu mbere bo kugishyigikira. Mu 2013 nibutse abantu yigeze avuga ngo leta y'u Rwanda nishyikira na FDLR taje. Ndabyibuka. Ibyo bintu yabivuze ari perezida w'igihugu. Ariko hari amakuru yavuga ko ari muri iyo minsi aribwo abayobozi bamwe ba FDLR barimo na bita abanyasi mu Rwanda cyaka n'abandi bari bavuye gukorera inama. Niyo hari n'abafashwe bafatirwa ku mupaka wa Kongo banyuze Burundi ariko bafatirwa ku mupaka wa Kongo bafatwa n'inzego z'u Rwanda binyuze muri operation y'ibanga. Yego. Ni umuntu rero navuga ko ari ni umuntu ikintu kinakita ko cyo kwanga ubuyobozi bw'u Rwanda buriho cyangwa se abantu bari ku butegetsi mu Rwanda ni ikintu nk'umushinga we yakoze guhera ku gushinga CNDD akaneshyikira mu bya politike noneho n'ibyo ukoze kugira ngo muri 2015 bwa nkuru nziza ni umuntu wagumye gukomeza gushyira ukaboko muri ibyo bintu yajya no muri Kongo kandi ugasanga igihe havutse ikibazo kinakita ko gihanganisha leta ya Kongo n'u Rwanda binyuze kuri menace kuri FDLR ukabona buri teka hagaze kuri FDLR ndetse niba utabana ko mu 2013 ari perezida kiriya twita intervention brigade Tanzania mu bantu wereje n'ingabo nyinshi yari nawe na Tanzania kamandi yarewe n'ingabo za Tanzania. Yego. Rivalite ye na M23 cyangwa se n'u Rwanda avuga ko ari rwo rushyigikiye we n'abambari be ni ya kera ntabwo ari iyungu ntabwo ejo ngubu abona FDLR nta substance ushobora kumufasha guhindura ubutegetsi buri mu Rwanda nk'uko na Tshisekedi cyangwa se na Neva baribona mu gubashobora. Jire reka ngushimire cyane niba ntacyo wongeraho dusoza. Murakoze cyane namwe ndabashimiye. Yego arakoze cyane Jire Nkusi twaganiraga kuri ibi biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo wenda dukosoyeho gato ni Kayikwamba Therese Kayikwamba niwe wagiye i Bujumbura muratwihanganira ntabwo ari Tina Salam ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe wagiye i Bujumbura. Reka twibutse abantu rero Index Universal Insurance. Iyi Index Universal Insurance ni ubwishingizi ku bantu b'Abanyarwanda, Abanyekongo, Abarundi, Abanyakenya, Abagande n'abandi bantu bashobora kuba bumva ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kwisunga mu bijyanye no kuba yakugoboka igihe icyo ari cyo cyose umuryango wawe uhuye n'ikibazo. Ari we ku giti cyawe ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biterwa n'amafaranga ukorera ndetse n'uburyo wumva bw'ubwizigame wajya utanga buri kwezi cyangwa se buri myaka ingahe ukajya muri Index Universal Insurance ugatangamo amafaranga mukanagira na kontra igaragaza uburyo nuramuka ugize ikibazo runaka uzishyurwa. Ubushize twaje tubabwira ko iyo abantu bagize nk'ibyago umwe muri bagize iyo community agapfa bakusanya amafaranga yo kumuherekeza
cyangwa se bagakora GoFundMe ariko ntawe ukurikirana ngo amenye ngo nyuma umuryango w'uyu muntu twashyinguye ubayeho ute. Abana be baracyajya ku ishuri, ideni ry'inzu yararimo muri banke ririshyuye, imodoka yagendamo n'ibiki birishyuye. Ariko ibyo byose iyo wamenye ubu bwishingizi bwa Index Universal Insurance cyangwa se Family Banking bashobora kubigufashamo ibyo byose rwose. Ari umuvandimwe rero witwa Bernard nguwo na nimero ze za telefone murazibona, mushobora kumwandikira kuri WhatsApp cyangwa mukamuhamagara. Nibutsa abantu ko ibi ngibi bireba abantu bari muri Leta z'Ubumwe za Amerika, bo muri izo community nari mvuze zishobora kuba zumva ururimi ndi gukoresha. Mushobora kumwandikira cyangwa mukamuvugisha akabasobanurira byimbitse uburyo mushobora kwisunga Index Universal Insurance. Hanyuma wagira ibyago wenda ukarwara chronic disease, zindwara ziremereye nka kanseri, indwara nka paralizi, indwara nyine ubona ko ari indwara itazapfa gukira. Ibyo nabyo bafite uburyo bakugenera umushahara. Abantu turakora cyane tugakora ariko ukibagirwa ko nyuma ushobora kugira ikibazo cy'ubuzima, nyuma ushobora kugira ikibazo cy'urupfu gapfa, famille za sigarite. Niba ufite PhD ntabwo uzayiraga umugore wawe ngo ajye kuyikoresha mu kazi wakoraga, izabigiye bizabirangiye. Ariko iyo wamenye Index Universal Insurance biroroshye cyane, uko watabaruka kose, uko warwara kose, mufite uburyo mwabivuganye kugira ngo bazagufashe bakuvuze. Ushobora no kubikamo amafaranga, ibyo twagiye tubibereka ko n'amabanki akomeye abikamo muri iyi Family Banking cyangwa se Index Universal Insurance. Ngo rero Bernard mumuhamagare, munamwandikire, arabasobanurira detail nyinshi z'uburyo mwajya muri ubu bwishingizi. Nge ni Jean Dodier Kanijabo, reka mbashimire ko mwari mudukurikiye. Bararikira komeza no kureba ibiganiro biri kuri Primo Media Rwanda. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byo akubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama ye ntuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazanagufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba ni abahanga bakaba n'inzobere, bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane moteri zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programu ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane, bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 54. Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza, kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu.